Danas jedna mlada porodica iz zavidnog sela u Bačkog Vrbasa morala je da se odluči da na ovaj način prodaje. Imaju 10 krava, mlekara koja im je otkupljivala mleko Eko Mil odbila je da dalje vrši otkup i mlek im je obećao da će otkupiti to mleko, naravno to nije uradio i sada dolazimo u onu brzinu sigurno za sve. Država ne brine o poljoprivredniku, ne brine o mladoj porodici, o porodicima 4 male dece, odlučila je da se bavi poljoprivredom i oni su sad prinuđeni da dolaze u Novi Sad, da s pomoć jednog udruženja ovako na ovaj način prodaju mleko. Država mora što više, a ne kao do sada da vodi brigu poljoprivredniku, onom malom i onome koji se odlučio da ostane na selu. Inače, propast države će biti kao što će.